Novi detalji nestanka pobjednice Velikog brata. Plakala je jer se plašila da ide kući. Pobjednica reality show programa Veliki brat, Marijana Seifert, nestala je u aprilu 2022. godine, a njena porodica još uvijek nema odgovore na pitanja šta joj se dogodilo. Zbog svega ovoga oni su uputili zahtjev nadležnim institucijama. Zahtijevamo da se pokrene istraga iz početka, po svim informacijama koje smo dostavili policiji, uključujući i sve one poruke koje je Marijana slala prijateljima, poručila je Marijanina porodica. Tražimo da se zatraže od operatera popisi poziva sa svih mobilnih telefona od porodice Seifert, pre i poslije Marijaninog nestanka, a posebno te kobne noći kada je nestala. Zahtijevamo da nam se upute snimci kamera na uvid, nastavlja porodica koja se osvrnula na izvjesni snimak koji im je policija nikad nije pokazala. Zašto policija nije razmotrila navode iz emisije Provjereno i svjedoke koji su te noći bili s Marijanom? Što su svjedočili i kako je Marijana plakala da se boji ići kući? Želimo da znamo ko je svjedok koji je čuo krikove na mostu i, kako policija tvrdi, svjedočio da se Marijana sama bacila. Tražimo i da nam policija vrati Marijanine lične stvari i torbicu, kaže Gordana, majka nekadašnje reality zvijezde. Nekadašnja reality zvijezda Nikola Nemešević-Nemeš gostovao je u emisiji Moj dan, Blic dan, koja se emituje svakog radnog dana od 14:30 na kanalu 117, a voditeljkom paru Sofiji i Aleksandru Kojiću je otkrio kakve uspomene budi sjećanje na učešće u realitiju. Progovorio je i o ljubavi koju je tada imao sa Marijanom Seifert, koju je upoznao u pomenutom programu. Gorko, slatko sjećanje, ne kajem se ja zbog tih stvari. Evo, 13 godina kasnije pričamo tamo. Moja ideja je bila da se ispromovišem svoju novu pjesmu. Ok sam sa svim time, rekao je ljubazno Nemeš. Veliku ljubav svog života, Marijanu Seifert, je upoznao upravo u tom realitiju, a njihova veza je bila krunisana i brakom. Bila je to burna ljubav, a isto tako i neizostavno pitanje voditelja kakve uspomene budi sjećanje na ta vremena, a Nikola je svojim odgovorom šokirao voditelje. Da, ali sada je to daleka prošlost. Hoćete li da pričamo o mom koncertu ili da spekulišemo o tome da li je Marijanu ubio muž ili se sama ubila, kazao je Nikola vrlo neprijatnim tonom, zbog čega mu je voditeljka obratila. To je aktualna tema. Mislim da odgovaramo da pomenemo i ovo, jer je ona dio tvog života, objasnila je voditeljka. Da, ali treba prestati razvlačiti tu ženu zbog njene djece. Mogu ja da pričam o svemu tome, ali ima li smisla? Odgovorio je Nikola, a potom je razgovor nastavljen u mirnijem tonu i priči o njegovoj karijeri. Suprug Marijane Seifert otkrio šokantne detalje o svemu što je prethodilo njenom nestanku. Pobjednici reality show programa Veliki brat, Marijani Seifert, gubi se svaki trag od aprila prošle godine, a sada se sa ovim povodom prvi put za medije oglasio Marijanin muž, Karlo Seifert, koji je i prijavio njen nestanak. U domaćim medijima se pisalo da je gospođa Seifert slala najbližima poruke, kako se plaši da će njen muž iscenirati njen nestanak, a Karlo tvrdi da svojoj ženi nikad nije naudio. Nikada nisam prijetio supruzi, niti sam joj naudio na bilo koji način. U tim porukama 25. februara Marijana je pisala kako je nju strah, kako će se njoj nešto iscenirati. 2 dana ranije je, 23. februara, pod utjecajem alkohola uhapšena u našem stanu zbog nasilja prema meni i mojoj majci, i to pred 2 malodobne djece. Ne znam šta da kažem na te poruke, jer nakon njenog nestanka saznajem veliku količinu neistina koje je pričala svima oko sebe. Nakon što je uhapšena, vratila se u stan. Razgovarali smo i molio sam je da poradi na sebi i problemima sa alkoholom. Pružio sam joj šansu, rekao sam joj da probamo da ispočetka gradimo porodicu. Moj uslov je bio da prestane sa pijanstvom.
Nažalost, to se nije dogodilo. Mjesec dana kasnije mahala je kuhinskim nožem i tada sam zvao supruga njene sestre koji je uspio da je smiri. Njena agresija uvijek je bila povezana sa alkoholom. Zbog toga se liječila i bila pod terapijom, kao i zbog depresije. Grozno je što to moram danas da pričam za svoju suprugu. Ona u jednoj poruci kaže da ja s njom više ne mogu. Da, rekao sam joj da više ne mogu, pričao je Karlo, koji je prokomentarisao i poruku koju je Marijana poslala majci da on zajedno sa njegovom porodicom želi da je strpa u Vrapče. Ja nikoga ne mogu da strpam u Vrapče, ali sam joj rekao da ću svaki put zvati policiju kada se dogodi takav nasilan incident jer je jednostavno ne znam šta da radim. Imam smanjene pokrete i funkciju desne ruke. Ispod bilo kojeg moralnog nivoa mi je da se sa nekim fizički obračunavam, a kamoli sa suprugom, rekao je Karlo i dodao da je 5 dana prije njenog nestanka supruzi rekao da želi da se razvede. 21 sat, ali došla je ujutro u 7 sati, pijana. Slala je poruke kolegici da je s jednim mladićem provela cijelu noć, s obzirom na to da je bila prevara. Već po ko zna koji put, rekao sam joj da to više neću da trpim. Ponudio sam da u stanu ostane koliko joj treba dok se ne snađe, ali da treba da bude svjesna da je to kraj naše veze, rekao je Karlo i dodao da je ona tada rekla da se njoj ne vjeruje. I ja joj u tom trenutku više nisam vjerovao, nisam imao ni jedan razlog. Tog 22. aprila, kada su njeni roditelji došli po nečaka, sina od sestre Maje, rekao sam im da je moja odluka da ćemo se razvesti i pitao ih hoće li da razgovaraju sa Marijanom. Oni su rekli da nemaju ništa da joj kažu i otišli su za Knin. To da su je vidjeli 2 dana prije nestanka u našem stanu je laž, rekao je Karlo. Seifert je onda opisao naredne dane sa Marijanom do njenog nestanka. Ostalo je bila ili na poslu ili u kafiću pokraj, ili ko zna gdje. Moram da kažem da u tih 5 dana nismo imali nikakvih svađa ni sukoba. Znala je da mi pošalje poruku: molim te, kupi hljeb. Nije bilo s njene strane agresije ni svađa, rekao je Karlo, pa se osvrnuo na kobni dan kada je pobjednica velikog brata nestala. Kako Karlo tvrdi, on se taj dan probudio, otišao na posao, nakon čega mu se javila Marijana i navodno mu rekla da će se zadržati na svom radnom mjestu zbog kontrole. Zatim mu je navodno napisala da ide na kafu. Karlo kaže da je oko 18:40 sati otišao po hranu za sina, a onda je nazvao da je pita da li će da dođe po nju jer pada kiša. Odgovorila je da ne treba, da je sa koleginicom. Otišao sam u prodavnicu, a pokraj njega se nalazi kafić u kojoj je sjedela i s jednim mladićem. Kada sam došao kući poslije 7 sati, nazvao sam je i rekao sam joj: super ti je ta kolegica. Odgovorila mi je da sam ja pravi frajer da bih ušao u taj lokal. Nakon toga poslao sam joj poruku: molim te, oprosti, naravno da možeš da budeš na kafi s kim želiš. Oprosti na reakciji. U 2 sata i nešto sitno u noći dolazi mi poruka od nje: hvala ti, nazvao sam je i rekao sam ne znam šta to znači, ali sam je upitao da li misli da će doći kući. Na to je ona rekla da ne zna šta ja od nje hoću, da me nema kad sam joj potreban. Odgovorio sam joj: ja sam kući s djecom, a gdje si ti? Počela je da plače i tako se razgovor završio. Ispričao je Marijanin suprug i dodao da je kući došla oko 3:20 ujutru i da se iznenadila što je on bio budan i čekao je. Naravno da nisam mogao da spavam s obzirom na sve posljednjih nekolika dana. Ona nije djelovala pijana, rekao sam to i policiji. Ona je bila suvisla, razgovjetna, nije teturala. Ako je cijelo vrijeme pila, ona je trebala da bude pijana. Međutim, nije tako djelovala. Policija mi je također nakon pregledavanja snimki nadzornih kamera koje su snimile u noći nestanka rekla da ona ne tetura, ne djeluje pijano.
rekao je Carlo i prepričao razgovor koji se odvio tu noć i trajao oko 15 minuta. Rekao sam joj: šta radiš, gdje si ti? Djelovala je zbunjeno što me je našlo u hodniku. Rekao sam joj da uđe u kuhinju da razgovaramo. Pričali smo 15 minuta i tema je uvijek ista. Zašto to radiš, zašto nisi kod kuće cijeli dan? Imaš 2 djece kojoj si potrebna. Ona je ponavljala da je nezadovoljna poslom, da nema porodicu, da su je svi napustili. Rekao sam joj da će moju podršku imati i dalje, bez obzira na to što ćemo se rastati. Na to je rekla da mora da ode da prošeta. Kazao je Carlo i dodao da nije bilo povišenih tonova, te dodao da njen izlazak na šetnju ovako kasno nije bio čudan, jer je inače znala da šeta noći zbog nesanice. Seifert tvrdi da svoju izjavu i policiji nije mijenjao 3 puta, kako su pisali domaći mediji. Njena porodica nije zadovoljna ničim, a 4 godine nisu mrdnuli malim prstom da joj pomognu na bilo koji način. Moram da vjerujem da je policija napravila maksimalno što je mogla. Tražio sam da vidim snimke nadzornih kamera, ali su mi odgovorili da mi to ne mogu omogućiti dok istraga traje. Volio bi da vidim posljednji snimak svoje supruge, ako je posljednji, kazao je Carlo i dodao da ne zna šta bi mogao da uradi nešto drugačije u njihovom odnosu. Osim toga, komentarisao je i odnos sa Marijannom porodicom i rekao da je protiv Marijanine sestre Maje podnio krivičnu prijavu za klevetu nakon njenih izjava u medijima. Dok, sa druge strane, Maja Kovačević tvrdi da je njena sestra Marijana Seifert ubijena.